TIK-TOK in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Moje ime je Lucija in this is another multi-sector we're doing. Oh my god, I am so freaking tired. Trenutno se nahajam v Atenah. Oh my god, it's nice to say that. In Athens, my friends, v Grčiji. Prvič sem tukaj. Zjutraj smo imeli let iz Dubaja, to pomeni, da je bil let dolg 4 ure pa pol. Ten imamo danes, cel popoldne frej, pa jutra pol dneva. Potem gremo jutro ob 2 popoldne naprej v Newark. Ne v New York, ampak v Newark. Nekaj tazga. To je tako 1 ura stran od New Yorka. Ne vem, zakaj sploh tja letimo, ampak pač to je en povezovalen let. Smo 24 ur tam in potem gremo nazaj v Atene in smo spet 24 ur v Atenah in potem se šele vrnemo nazaj v Dubaj. Which is fucking crazy. Prišla sem iz dopusta, en dan nazaj, en dan sem v Dubaju, zdaj me spet 5 dni ne bo, tako da what is life? Prva stvar, kar moram narediti, je, da si spustim lase, because I am so done. Danes nimam figice, ampak imam tako kitko in sem si jo nekako zvila v figico. Tako da v bistvu imam figico sam iz kitke narejeno. What the fuck? V glavnem, dobrodošli v mojem vlogu. The weather is beautiful. I am a little bit tired, but that's okay. All I need is an iced latte and I'll be fine. Period. Aua, come on. A vidiš moje kitko lepo. Zdaj, če bo kdo tole od ta prve gledal, si bo mislil, pa kva je s to žensko narobe. Ampak kva ne, včasih se tako le moš malo sam s sabo pogovarjati, glede na to, da govorim s kamero. A veš, nobenega ni tle v sobi. This is my hair after the flight. Tle imamo še malo sončka. And it's really wavy. Dajmo se problečiti, folk. Okay, my friends, I'm ready. Stuširala sem se, nisem si pa dala dol make-upa, ker sem si ga dala gor v bistvu 7 ur nazaj in je še v redu, tako da we'll just gonna let it be. Naredila sem si čopka, a vidiš? Nad se ne vidi, ful dober. Let's do an outfit check. Imamo tole majico, ne vem, dala sem spodaj še spodno majico, ker ne vem, je dosti toplo ali neč, ne bom dala dol, se imam ruzak s sabo. Eno kikalco in pa my new shoes, I really like them. Moram iti zdaj dol, ker se z eno punco dobiva čez 3 minute in nočem zamujati, ker nočem biti tista oseba, ki skozi zamuja. Okay, so this is Sandy, to je Sandy. Ona z mano dela, she is working in economy as well with me. In je res lušna punca and she's a really sweet girl. What do you want to say? Do you want to say something? Where you come from? You can say where you come from. My name is Sandy. You can call me. No, tell your full name. Yes. Just the name if you don't want the last name. Yeah, my name is Monsisha. People call me Sandy, and I'm here with her today. From? Thailand. Thailand! Nisem si predstavljala, da je narejen tako z večjih delov. Pač ta stol. This is crazy, no? I didn't know that. I'm shocked as well. Sick construction, dude. I swear, it would be so much nicer without. So sweet. Picture time. So, za mano se nahaja že Akropola, ki si bom šla pogledati jutri, ker danes jo je ona že ogledala in jaz nočem jo še enkrat vlačati tam, kjer je bila, tako da zdaj hodve malo po Atenah in pogreve jesti in pogremo in potem se z eno drugo punco še, oziroma sodelavko dobimo na cocktails, mocktails and drinks. Tako da, let's go. Chin chin. Chin chin. Cheers. That's chin chin, it's cheers. Chin chin cheers, yeah. Cheers. I'm so happy right now. Oh my god.
you're not a flight attendant. I have a friend that he is, but he's working for Ryanair. Oh, okay. Oh, yes. I have a lot of friends that work for Ryanair. Good morning vlog. V glavnem, zdaj sem na poti, da vidim Akropolo. Grem peš. This is my outfit of the day. It's very normal. Vzela sem Uber do sem, ker sem rekla, veš kaj, ne bom šla peš, ker je že toliko ura. Bil je pa tako, mislim, da 4 evre, tako da nisem vedela, da je toliko pocen Uber v Atenah. Ok, sem kupila karto. Full fora, da me je vprašala, a ste kao mlajši od 25 let in jaz tako, ja, in ona tako, no, pokažite mi eno osebno. In jaz pokažem in ona tako, ok, pač potem karta ni 20 evrov za vas, ampak lahko plačate samo 10 evrov. In pa sem tako, damn, I didn't know Athens were so young people friendly. Zdaj se še vedno počutim full mlado. Hello people, Lucy from the future here. Let me tell you what happened next. Ok, v glavnem, pol sem šla do tja, da pač pokažem karto za vstopat, a ne? Oziroma tam, ko se pač vstopaš v to Akropolo in ena ženska ostala, excuse me. In jaz tako, ja, in ona tako, koliko si stara? In jaz tako, junija bom 25. In jaz sem že mislila, da sem pač kupila napačno karto, oziroma da ona hoče, da jaz plačam redno ceno, a ne? In ona tako, no, come with me, we need to go back. In jaz tako, what the fuck, a ne? Pač, ok, sej džave, bom plačala 25 evrov, se ni problema, ne? You know, I was a little bit shocked, ne? In ona tako, kaj si pokazala? Kater dokument si pokazala? In jaz sem pokazala pač mojo osebno izkaznico iz Združenih Arabskih Emiratov, ker jaz nimam več slovenske osebne, veš, ker sem tukaj rezident. In ona tako, but you're not from there, where are you from? In jaz tako, I'm from Slovenija originally. In ona tako, a nimaš nobenega dokumenta v slovenščini? In jaz tako, imam sliko mojega pasuša na telefonu, a to šteje? In ona tako, ja, to bi mogla dati. In ona gre nazaj do one gospe in je potrkana šipa in ona tako, a ti ne vidiš, da je ona iz Evropske unije? In jaz ko njo gledam, pač kaj je fora, ne? In pa mi je ženska pojasnila, da če si iz Evropske unije, pa če si pod 25 let, imaš vse vstopnine, torej v muzeje, v tele, arheološka znamenišča, zastojn. And I was shocked. V glavnem pa mi je povrala denar in sem šla noter zastojn. Moram reči, da je kar noro, no. Ne vem, sploh pa ne povem, ker sem malo brez besed in si nisem predstavljala, da bo tako, ampak, ja, it's really nice. Pač random part tega, da potuješ sam, je to, da moraš vprašati koga, da ti naredi kakšne slike, ker it's hard to take nice pictures of yourself. Tako da so bili tleni Kanačani in so se nekaj pogovarjali in potem tako, hey yo, could you snap a few pics of me? And I think they did good. I think they did really good. V glavnem moram reči, da sem res presenečena, da tu sem. Zdaj se sprehajam dol, tle me bo en avto povozil, en kombi. Moram reči, da sem res presenečena nad prijaznostjo Grkov, pač what the fuck model. Zdaj se mi je strgala maska in vem, da bom, če grem v trgovino, rabila masko in to je bila moja edina maska, ker jo imam s sabo. I know, stupid Lucija. Sem prišla tako do random varnostnice in jaz tako, se res opravičujem, a imate kakšno masko ekstra, ne, kaj dajete turistom in ona tako, ja, lahko vzameš mojo, le imam tle še eno doma ekstra in jaz kratko, kjera pikica. Ok, ne bom lagala, po koncu sem že od 8 zjutraj, ura je pa zdaj 10 in to je moj prvi drink. Pila sem vodo, ker sem v zjutraj kar... Ne bom rekla, da sem bila pjana oziroma da sem bila mačka, ampak I wasn't feeling so well, ok? Ok, now shut up. Probimo tale ledeno kavico. Cheers. It's really nice. Ok, jaz sem nazaj v hotelu, oziroma zdaj sem že oblečena in zrihtana, da gremo naprej. And now it's time to go to Newark. Ni New York, nažalost, 1 uro stran vožnje od New Yorka. Saj sem to že povedala, ne vem zakaj, da je to govorimo. Glavno, moram šibat, bilo je zelo lušteno v Atenah, ampak itak imam še en dan tukaj, polka se vračamo iz Newarka, tako da, ja, that's it. I'll see you guys in US.